coy. Sampai-sampean. Berangkat. Yang amat sih lainnya. Aduh, naonnya karena itu imigrasi mana nih puyeng jasa istirahat. Aduh. Dia udah warga nyahuan mah izin jasa ini. Masa preman nyeri bulu. Aduh. Puyeng, aduh. Perpalakan PAE nih rehe. Saya kopi doang itu ngaroka yang kuat mentak sama aing. Untung aing mah bager dibere bae. Kajian aing bandel. Aduh, Agus ke mana nya? Jangan aing pasti nanyana. Biasa hidup di kantong aing banyak nama. Wow. Karunya siaran si nyana can ngopi. Di mana ya Harun? Untupna. Di itu di telepon, paketan. Ai HP doang, pulsa, paket, balangsak amat ya. Sepuyeng ya sapan ya. Pokoknya mah PAE mah mantep bener bagi aing. Boga pentaris motor. Atas nganterkeun boy ketemuan di Lagon yang Mumuy. Ngomong-ngomong, bisa udah motor bagus di dia. Ya, Ami can duit, Sarobaya tuh can duit 20 juta. Udah motor di dia mah. Gila main mah. Zaman kiwari, tahu ka duit. PAE mah duit dibere, rokok dibere, motor tinggal make. Tinggal ngilik bensin aing yeuh. Saat full tank. Bolak-balik ke Bandung ke Jakarta ke Korea Selatan ge. Paweak-weak. Mana mah. Ayo untung na oke tapi aing bukan baturan tapi bisa mau motor. Jadi aing mau motor na ya. Run. Harun. Tas rahasia boy, dek balik jembara bae ge. Intina pengen aing buka motor. Aduh, ngomong-ngomong ti kora aing seret amat ya. Ka warung heula neng Beli es cekek. Biasanya Agus mah ulina sok di kolong awi yo. Gus. Lu di kolan Ramen Pak Awi. Pak, lodok Pak. Ya Allah. Emang rezeki mah semua ka mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Agus, sok kunaon teh eling? Nikmat biasa. Paling enak rokok cap kuda. Dihisapnya terasa lada. Paling enak kawin sama janda. Luarnya sempit, dalamnya lega. Agus, Aisyah teh eling, cek kunaon? Aing paru yang biasa Run. Tisuk aing teu ngarokok tuh ngopi. Pas kema jam puasa. Makan aing kapanggih sia kos kumaha? Kapanggih ieu adzan maghrib. Poek atuh aing. Sial sia. Emang aing ti tadi keur nyaran sia da kajak ngopi. Aing melang bae pan ka sia. Melang bae ka bungsu mah. Berarti sia kudu alhamdulillah tuh kapanggih aing. Sia ya ge. Oh tibalik. Makan aing nuhun jasa eta. Don. Itu menu kamari kurang dipalak. Nu bener sih Gus. Itu jual Gus ya tuh jalanan soek dek nyangan urang meureun. Nya nama soek nang nyieun no. Emang sia? Soek kabelan ning mah selapuk. Ruas teh kira-kira. Tapi tetap predikat preman mah urang. Oh, iyalah. Itu mencerana dong soalnya. Hmm. Ledek we nya.
Dompet ke saya duitan beren. Males malak nage. Bok siapa enak diledek. Males malak nage. Iya sih neng Percuma, mah. oh. Oh. Papak doang. Kalau mau dompet Ya. tuh. Woi, dapat aing duitannya. Run. Si Ayah itu budak ngaledek bae. Sih ngomong Harun bae, jadi nyana ngaledek teh sieun ka aing mama. Ai, poho. Sorry mat, poho. Terus pokoknya nama kaji nyana kaledeknya. Pokoknya poe aing nama libur, malak. Ya udah. Woi, Nat. Tuh mete jeng boy. Ngena boga pentaris. Ya be. Warung aing tong esek. Ya, cing bagi atuh bagi. Boga es mah. Yang kami ge haus meureun. Cuman ada menta kali itu menta. Sia doang boga tikoro. Tah menta. Coba kali menta kali itu menta sih. Ibu teh mah perlu, Bos. Iya kemana ya boy? Kenapa sih hitut? Ya, komentaris. Nyana mau nguna bener ho. Boy anu ngadat ka kolot naon dibeli minta dibeli motor. Nyana anu make bae. Motor nang ieu masuk belagu. Harenan. Haren ning mah boga kopi jeung rokok tah. Ak meuli aing cikene. Ya be. Oh, Nyana ge nyahoman meureun sanu meuli, Nat. Nyaho aing ya. Siapa? Hah? Siapa terkenal raja ngombe? Aing ngombe mah lain amung gitu tuh lo putihan tah. Ketombe. Oh, tumbar. Wih, Nat. Ieu boy ka mana aing nanya 2 kali teh dijawab sih. Ih, yang kurang. Bercinta lah ya nama. Bisa. Kebel tuh. Cewekna Boy, lah. kebel tuh. Hah? Kebel tuh. Bol. Bensinnya full. Bol, aturan pul muncung bisa. Luber. Wih, mending kurang ulin baju keliling yuk. Bete sih atuh Ayo kemana? kan yuk. Kemana ya? Ayo kabarin ke BSD yuk. Kayak macam ngudah gara. Baik mendapat isian ya. Hah? Ayo berangkat mal. Ayo. Ih, ini lagi motor oh. Lagi turun. Yuk, Nat. Yuk, gila yuk. Yuk, turun tuh.